coming from a place where people chase the dragon, living stagnant in a basic fashion, slacking facing a mistaken passion, always taking action, had to make it happen. All my moves cause a chain reaction, cause I learned how to hustle and work, never trusted in luck, cause that just leaves you stuck in the rut. I'm that kid who was running amok, now I got... So tá mé meach níos le búla le Rebel P, tá mé de mar an temple I lár Black Clia, man zíireach an nó seach níos. Well, Oisín, ceach bhfuil? Ad am mac leor gus den Éirinn. Bhríde. Yes. I'm on a show. Bla. So, ceach ar chuirtú spéis sa hip-hop a dosa? There's definitely not him. Be my strokes of call him a mar, it's not her. Be my leg, come on, shit, can he golf? Big spree people, cute footballers. Having a crack, you know. Agus bhráid tú géis a play hip-hop? Into go just no, me géis le cheoltóir and agus, like, rock. Kan sais cúr a céan a beag na agus mó. Kan sais cúr céan a cosmuint an na n-ionadáí cinál a gaiirí amach ní gwyn al cór so gur sin de. Leabhar mé an na cosmuint a gur sin de. Sin gur bin a campus na rudí faoin hip-hop, tugann sé glór bhuaine nach glór as a ná. Tá sé an greibh láda. Tá sin a seach am anam, tá mú ceol in is, tá sé an fúg. Bhí tú leabhart méall ar cuasaí Hartigan na cruinne agus na bnáhéal haon. Ach fiún or a bhíon tú I leabhart fhí rudí mór a Hartigan na cruinne. Bhíonn sé déanta I gcuid a Hartigan a Black Clia. Bhá sé sin déanta daon tarnas, nu just ar hálaisip in áidir. Hálaisip in áidir, cínte, no, we make coin sweet myself, man. You make fecker gachro that the show people and down. How much saol because you're fecking out not clear gach law. So shin like on main inspiration. Core make gachro the shock like knee line boundaries and kill. So read my saol. Shocks account. She is my love. Aaron Papa. We must learn me all Black Clia and chin. After the journey, we do our solid fresh and we do in the hour. Yeah, a couple of migrants. Yeah, 3 maybe me on shin. It was very hard Tony and shin, so we made the new hour. It's just I mean raw the new hour and it's agus on road into we own these argumentish these alien party. So I shouldn't got 3 lanes so they made block there like hard team player Cúpa mé agus trasna New Era. Chúla sib an seoha, más in New Era tá tú go agus feic Rebel P in New Era. Le tríomh chuir leis. Bhfuil éon chance go sin with cúpla barna in gaige wet amachchan seo. Bhuailge. Gaige bheith sé freestyle. Well, ní is tír a fiú ach amachchan seo. Oh, yeah. Bhí man. No, ní chuir na brú sin. Oh, yeah, well. No, bheith sin dachar no, cínta bheith ceol as well. Níl ein doubt, tá sin cínta. Like, tá cúpla rud an sin agam agus tá mé a géirí go bhfuil sé. Ní bháin in gaige ar bhála bheith in gaige ach in gaige agus bheith chumach céanna. Súla sin. Chuinnig clús áirí héan le haid sin. Agus gur mí an mád an tána bóigáil le leabhart léal agus leabhart leis na Bhuail ar timppla na Bhríde. Más mór agus ámór amach. Fuck! Rebel Mafia.